Dipu Kasa Indoor Stadium along Pohang Deng International Yoga Day Mesen Pen Kapachun Pon. Trokke Premier Cap Angdeng Karbi Anglong Autonomous Council Foundation Day Dongkam Mukam along si Alira Champen Katalon Po. Red River Club and Paklongkam ME School along Neighborhood Youth Parliament Kepaman. Kardom Adaba Berta Long Peneli Junali Timungpi Non Berta Ang Don Pen Aju Iktha. Karbi Anglong Autonomous Council District Administration District Health Society Lapen NHM Karbi Anglong Pen Patirbi Ponsi Kasa Indoor Stadium along with signifying Korea ni Pohang Deng International Yoga Day kata London Aberta Nilitum Kat News Apirangke Stefan Teron Pen Berta Nang Pale. Kasa Indoor Stadium along Yoga Jameke Paman Pon along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bay, Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Secretary Ritesh Inghi, Deputy Commissioner Mukul Kumar Saikia, EM Atum Amar Singh Tiso, Pradip Rongpi, Khon Singh Rongpi, Mongor Singh Timu, Rup Singh Teron, Pradip Difusa, Kache Rongpi, MSC Atum Prabhat Chandra Taro, Richard Dogby, Dar Singh Ronghang, MLA Barim, Bida Singh Ingleng, Pen Cheng Lok, Prek Chamasai Kam, Saipura Pen, Kithe Kiding Atum Chetong Runsi, Pohang Deng International Yoga Day, Mesen Pen Kapachun Pon Aberta Riptun Long. International Fifth International Day of Yoga. Kendra Sarkar ek bochor International Day of Yoga ahi ase. Aji 5টা বছর ধরে আমি কার্বি আংলং প্রত্যেক বছর আর্ট অফ লিভিং জড়িয়তে শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর গুরুজি আর্ট অফ লিভিং জড়িয়তে আমিও প্রত্যেক বছর যোগা ডে ইন্টারন্যাশনাল এই যোগা ডের দ্বারা আমি মেসেজ দিব পাৰোঁ যে নতুনকৈ উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাক বিশেষকৈ যুৱক যুৱতীবিলাক বহুত জেনেৰেশ্যনবিলাকক সেইটো কৰিলে নিজৰ হেল্থ স্বাস্থ্যটো ভাল আৰু যোগাটো হ'ল অন্তৰৰ পৰা যিটো তেওঁ অন্তৰৰ পৰা যে ওপৰলৈ সেইটো এক্সাৰচাইজ কৰে আৰু গোটেইখিনি যিটো ভিতৰত যিমানখিনি বেমাৰ আছে সেই বেমাৰৰ পৰা ৰেহাই ৰিলিফ পাবৰ কাৰণে সেইটো যোগাটো মানুহে কৰে অকল আজি কাৰ্বি আংলং নহয় অসম নহয় ভাৰত নহয় পৃথিৱী প্ৰত্যেক কাণ্ট্ৰিতে প্ৰত্যেক দেশতে যোগা আজিকালি যোগা স্কুল আছে যোগা কলেজ আছে যোগা চেণ্টাৰ আছে সেইটো বেলেগ নহয় নিজৰ হেল্থ ঠিক কৰিব পাৰে আজি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ জৰিয়তে আমি এই কাজি আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস কাৰ্যসূচী সৰ্বপ্ৰথমে মই কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ যে আজি এই ফিফ্থ ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগা ডে যে ভাৰত চৰকাৰে বিশেষ এটা পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে আজি সমগ্ৰ বিশ্বতে আজি দিনটো অৰ্থাৎ জুন মাহৰ 21 তাৰিখে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগা ডে হিচাপে ৱৰ্ল্ড কমিউনিটিসকলে গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু স্বীকৃতি দিয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ এই যোগা দিৱসটো এটা লক্ষ্যৰে এই দিৱসটো পালন কৰা হ'ল যে আমাৰ শৰীৰটো যাতে সুস্থকৈ ৰাখিব পাৰে আমাৰ মগজু সুস্থকৈ ৰাখিব পাৰে যিটো দেহা যদি সুস্থ নাথাকে কোনো এজন মানুহ সমাজৰ কাৰণে
ভাল কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব নোৱাৰে গতিকে ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাম কৰি যোৱাৰ আগতে নিজৰ দেহাটো ঠিক ৰাখিবলৈ নিজৰ শৰীৰটো সুস্থ ৰাখিবলৈ মানে আজি গোটেই বিশ্ববাসী আজি বিশেষ এই দিনটোত এটা যোগ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে গতিকে আজি এই মুহূৰ্তত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং ডিমাহাছাওবাসীও যাতে প্ৰত্যেক বছৰ জুন মাহৰ 21 তাৰিখ যাতে সকলোৱে সহযোগ যাতে কৰে তাৰ বাবে মই আহ্বান কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যেনেকৈ সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে আজি গ্ৰহণ কৰিছে ঠিক তেনেকৈ কাৰ্বি আংলং ডিমাহাছাওবাসীও মানে আজি যোগ দিৱসটো অন্তৰেৰে গ্ৰহণ কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ ধন্যবাদ Ingdeng trok kep planer kep Karbi Anglong Autonomous Council amahang kithek ani dongkamukam rong supia longsi alila champion katalon ponjia putak non head jong kat news sa hemalong birtanang pale Karbi Anglong Autonomous Council amahang kithek ani pining gen dongkamukam rong supia longsi dipula pen hamren pachisi group pen talon pon popusi OSD hamren branch secretariat hamren pen pirangkiatum angnolam theki jaya hut ningje alang ni pen ajok non adhiu koson na jai Mexico kedeng ponji mal hai hai ta rat aphan than pachini ponthu hello lilin pen pining yang tu lo kan lo itum centrally sida dongkam kam long si pining kalon dongko itum Karbi Anglong Autonomous Council authority tu macam mana tengah si ada si mesen kan talong dongko sida hamren sitame labang sorni labang sodap ke garlanding a program da dokon ko national flag post panji itum dak Samson Singh statue Korsin Trang statue, dan Reng Bohong Longhang statue, dan Dunamong Pia statue. Itu leader, Karbi Anglong leader, pertama Cikimuk pen Ketuji, landet sidak itu national flag post pun po, itu Karbi Anglong Autonomous Council IAM tu pensi, dan national flag post dat pen itu medical dam si, lang tuman medical patient dam light refreshment pion po, lang sidak pen lasoprom tang dat sini tumdak dongkam itu tumdak pilih untuk po. Nasi pilih banjirun pen lo. Itu Karbi Anglong Autonomous Council amhang athek kulo tiritum Karbi Anglong itum Karbi akhe mane Karbi Anglong aphan ke iti special day very special day kasnir hi manchurun pehlo atok anu kedo Karbi an same da kepere dun aji council hin manchurun thank you Difu Club, Difu along Krida Bharati Karbi Anglong District Committee pen patirpi ponsi wo signify inquiry siani ada porphai trok apor pen phong deng International Yoga Day alil alon pen katalon tun abirta kat news saya malong phirangkia tum pen birta nang pale Sominder adang along International Yoga Day katalon along pacheton dun si Karbi Anglong ahem pi Difu rong sopia along kedo Difu Club along ta alil alon pen phong ang deng International Yoga Day talon dun Krida Bharati Karbi Anglong District Committee amay pugana terang pen kachari pon amay along mai ki phalam thela pen alhui kapachni kongchun bang kumut midhi pensi apor enlo labang so jai mek alhui sar po aman pen Karbi Anglong Autonomous Council em lunching teron chitong dun man peng alhui aman pen Karbi Anglong Autonomous Council em roton teron BJP State Committee dun mai pulong ki phangcho Kachupa alui aman pen amreng constituency MSC Rina Terangpi nominated MSC Ajit Kumar De pencenglok pinang anke thekiding atum chitong dun lapen bangso jai megalong BJP asong along arpugido abang pubang pi national lapen international angdeng along kepathu natu aman kido bang pubang pi atum prek jam asai kam saipu school than bang ki hoi lapen than bang atum pen ang parta school pen college kachalia tharia sami atum ta bangso jai megalong chito dun se RDP dun rinti Lumbazong Youth Development Committee asong pen wo signify inquiry ani Lumbazong constituency ke parlo manja pen kilometer phoan kahelo disama number 2 along lo chalia soma toma phan kirap ke pajirda ma birta kat news sa hemalong birta nang pale disama number 2 hawar along Lumbazong Youth Development Committee amai pudhon rong phar pen aria sangho atuma phan ja ponsi longnia school ahem along humri dampen pencil rubber lapen kitab hai hoi ke rondam lapen calendar sitame pi pajir tekang
kidam tang 1980 aning kan pen kapang ni lurulangsu number 2 LP school along kahumri patodam aprang si pencil rubber hai hui kiduk det lo charli asuma tumaphan kiron pado apitu headmaster Sanjoy Rongphar head assistant Bir Bahadur Setri lapen SMDC amai pusong terang atum pen school akisung alam pinangan LYDC asong atumaphan chethandun school boundary war thanbang kadure desk bench kave lapen kacheleng atowar kahino hectic lapen kidam tang ani tomon arve ki thepen school ahem asa nungta japon rai pen pinyanian ta kirapon avelang council ke theki dinga tuma phanta kachuning rialo palilo sitame pinyania anta thang akirapta avetet pen chenglok pinang anak kisung ki boy alam the pachini dun idak nilitum school number 2 lurulangso school lumbayong block cluster ke di sama cluster sorry di sama cluster lalasi pini alang litum lumbayong LYDC ahin pen nilitum school rong buhi kolom dekat rubber hai hui nangkiron palang litum osmar mo buhisot osmar aprang ke bang yaphan ke mi yaphan pachal li thega phan develop development ke ban thegi yaphan lang ni tum bor ipensi lang tum president ke hai pen to pro salang ni tum school long buhi kolom hai nangkiron lo la pen ni tum school long kane kasik sak ke du hai problem du boundary wala we pen desk ben ta hin pakake sarkar ban supply duga tu sta new i bajalo ko repairing ko thui nai lalo nasi nil tum chualom high school ni tum school la chulam tumon ni thegela kitchen room ta we pin nai mana kitchen ta saunungan ta pon erlo tingjap erlo ben hola ahem toilet ahem anta sab paru bela ma thing pibap cry nil tum lumayong blog long ni tum application idam la hai mening committee hoi pen tamunang khobor ko pulo tanam tua khobor welang ha sinon kituni tang siksa ko lo yo la asang nunga be arbian yo botol nasan la yo la lo en la tua ta problem du ni tum no barikha por je skuti bai ko ni tum mang po kang lit so kali a trong pu ching poi hot pen san lo tahu hot pen tuar biang kok poi bengan ni tung ekeng men si bang lo school presiden lo nasi dak ni tung school along jabta sarkar pe akirap avi ajoine kisum somar tum kisum boy punang lo pen sar tum ke thana long tame asontin da avi de son lo dex ban pen chenglok kadu kawi la school along kenang ya hormon ta avi de lo lam kadu kawi reporter dong wang pen than lo nasi tuar pen chenglok kikisung pen lang ki na thai ka lang ki nungwe arong dak ni tu ma chenglok hodi sama an songbong ke school ta akuni som henu lo la pen tuar matal nang tum thaglong lo position ke dam da hod jifu council an nasi la bangso akisung ke boy ke ka benglong ara ta chini lo sitame non kuna mandal la bangso akisung ke boy nang rap the sarkar hi madanon da hai thu ali lo MP along ta tamini tu manda daksi dolo MP pa hai dolo sake hai a joine ke hai pen ining arong dun thek athema kuplo ining arong ni tuara no antai poeting si padukok nasi netu be ning arong hai ta ning arong re dalo nasi netu ma ning arong pula tuar nang pinang po itu kedam gawang joy kinang po la LYDC tum long la netu be pada chadap dun bom lo koson si so tuar patun theima nasi alang tu man churo lo La Sophie New Disama LP School along Takahumri Damsi, Lo Charlie Asuma Tumaphan Kirappa Jirdam, Headmaster Jen Inghilapen Head Assistant Bikram Sarma Atum, LYDC Asong Aphan Pinang Anakisung Alam Chithandun. Kacheleng Atuwar Kabe Ajok Pinang Anakisung Kachichak Nang Aputak Than Pachinidun. Becheng Apora Hudason Ki Ikeng Pen Kilometer Kithom Anta Kitam Nang Napusonta, Do Lapen School Thanbang, Ta Non Inut Council Sorkar Nang Piason Te Mesenji Puhai Hui Pachinidun. Headmaster Jen Inghipen LYDC Asongja Atumapan, Lo Charlie Asuma Atumapan, Kirap Kipajir Tekang Apot Kachuro Alam Theta Pajir Dun. LYDC Amai Pudhon Rong Parben Sitame, Unan ke Lumbazong Angkang Kiduk Det Lo Charlie Asuma Atumapan, Kivangji Ani Sitame Kirap Pajir Dun Bomji Puta, Lam The Kijai Pon Pado. Rong nang ke thanang ke nilitum bahani bet laban bahani bet pe nilitum
ke than chipa kostupik chipa dupik lapen nilitum lap wai phit sitame akunon than bang inut konan ni pen sitame nai government han chuning rilo inut na exas pison de nilitum han to se labang so school labang sorong tame ni klap phi pen lai somar thegi pusi nili ni lapen nilitum la school ke bang hot je towara problem nilitum do towar problem manja pen ladak tok kilometer podo kilometer po pen nilitum ke bang inghan nilitum ar barikha barla hoke nilitum kaching koi pen adu long pen dame inghan tame nilitum daksi nang che cham thunang nang leola puson dasi aku nilitum government man ka chuningri thui bang ke je tong sekot pen labang so atowar pakanang kuri re posita me arlong nang thok pa me son te nilitum kurwang thuji pa an ko ning sam ji nilitum la okol dang ni di sama school chot kali lapu high school long hum ke bak do labang so hum ke teacher than bang tum ke dam ke bang bhari kosto nilitum lahailo kidu kisung bang ke nilitum bang ke government han pa chini dun bang ke LYDC asong pen kiduk tet lo charli asoma tumapan kirap ki paje dam ahut LYDC claim bang puatung papusing kro la pen theng tom teron atum tachitong dun lialong same pini letung nadak sekolah along nako humri pini ladak kisung ke boy analong setame letung nadak LYDC pen long bayong youth development committee pen same dak somar atum han klim somar atum han letung nadak buhi pensil rubber cutter nakeron hiduk dak asomar atum han api apu atum theng lo ko chior chot pen hajar chidun chot pen kepadun along sami nitum ladak LYDC pen ko humri hut nitum buhi pensil nitum tekang long lo nitum ning churo per lo adak jensing rong par pen headmaster pen tum chitong kang long lo lasi nitum ong dung pen dak long bojong angkang along nitum aku lason kiduk dak asomar rom han nitum pron pon bom di lasi nitum ladak nang theglong lo nitum ladak tuar pen cheng lo tuar ta we nitum ke bang ho same tuar we pin nitum ko ane kisum kiduk nitum ke bang nang same chu ho same nitum ladak dharna release same nitum dolo same nitum dak dekoi terang arong same nitum dak rally dharna nitum dolo sitame nitum ladak akhirap jat tame long lela nitum LYDC pen ko ane nitum bidugun pen nitum ladak tuar pen chenglok nitum dharna ke hang charlang pen nitum ko alo ni sami nitum ladak nitum ha ajat ame nitum ha nachilang pon pelang Karbi Anglong tim Karbi Anglong tum CM tulang rong hang setami nitum dak awar ajab awar sai tami nitum ladak aku 2 nombor ke 1 nombor ke nitum dak min ke tuar min ke nitum ke dak tuar lo 2 nombor ke nitum dak pota dovek nang pu nitum pota be pin dak adak kota donang po 3 nombor ke media sub center dak na pivek nang po ko sari nombor ke ladak nitum sekolah along boundary wall nang pivek nang po ako phen lang sabi nang pivek nang po ladak nitum demand ke la hello asi nitum chinri pon thulo Karbi Anglong tim Karbi Anglong same aphan sami nang humri da pranya phan napi da pranya phan si chinri pon lo non malom so poraphan birta muington po iksena Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000, Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact Sales Consultant Bisnu Tiso 9365
454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Isan Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo piputat berta long wangthulo Red River Club and Patir Piponsi wo signify inkoi ani paklongkam ME School along Neighborhood Youth Parliament amai ka paman pona berta phirang kepen berta nang pale Red River Club amai pu Robinson Rongpia hin pen mai charipon na pen mai ki phalam thei la pen alhui ka pachniang deng Biren Singh taro hin pen chi deng ponlo Resource person aman pen paklongkam ME School Assistant Teacher Sonju Be ANM Durga Taropi la pen paklongkam hawar along kachithangklong sai katikia bang puboron rong phar atum chitong dun prekcham aklap along risu ijang atum ta bang so mai along chitong dun la pen than bang atum ta chitong dun Difu Latika Cinema Hall along Kebaklang Ponja hai imu alam Arjan Anikelar Ponthua Birta Karbi Film Center amai pu Joy Singh Tok Bipen Birta nang pale
Karbi alam marjan ha imu wosik ni bhai inkora isia ni pen inkora ki thom ani an dipulatika cinema hall along ke paklang ponji aphan ani pathik ponlo sitame ajaha ka kisung pen ajok bang solam ajan ke paklang ponji aphan ani ke lar ponthu Karbi Film Center labang solam ajan ke wangji jak khongmati Julaya cikloni bhai krehini kreki thom la pen ni bhai krepli ani an ni thoma farman la pen kapaklang ponjia porla ke ata por phai kre isi ani tili ke thom la pen ani gangsam por phai trok apor pen si kapaklang ponjia phan pathik pon thulo pusi ticket kang than tang apang po tuma phanta alang lihin pen pachini bonthu adaba beta pangkela pons kang ton poikla tumi thakme krowang thu